ربنا شكرا مي هريها كافي دارون سدي مي أنغهنو مترقية مسك كورا كوميتي ممبر نفس ربنا بحبادنا مي ألونو فاج مي forum ke barwe mi kanko और मत हिस्सा करे वेती तालोन में तो हम को ले बेनुवनी budget के तेरे मी कमा अंकमा को डिसीजन स्टैंड लगा मुंडा को था अति भी budget और में दे फ्रंट देवे मी काउंस तक देवे को था इले ही खंडाला को था मी कंकमा को दे फ्रंट मत तेड़ अति अंकन तक गे मसे करा कमिटी तक दे फैसा खंडाला को था कमिटी नंबर वो जोरे अन्ना पदे सोलो पे दिवाते हैं या तो दें हम फुर्ते मालूम बात नहीं काउंस तक budget तैयार करवा को ले तो यार काउंसिल तक बजट में तैयार कर कमा को ले गारम था कि लावर कजी उसो हिंग में गारम न माद गारम न हर दजी माव गारम एक इतर मरत गवाय तो आदि और मैं एक दाशों लावर कजी गारम न गोली की उसो ने खंडाड़ी काउंसिल तक हिले ही खंडाड़ी में काउंसिल तक बजट तैयार करमा बजट तंफीज करम का अमल कुरान को उसूल दे में उसूल गारम वारा बड़ा मी खान कम का ऑपरेशनल कांकम हिंगा न गो वारा बड़ा मी तफसील का फवान मी और मैं कुरिय दावर को मी उसूल तब बदल को आदि मी तरह परम दिम को विष्णु हो रही है सिंगत देंगोती काउंसिल तक बजट तैयार करो बजट में तैयार करो नहीं दौलत का बजट ए मी मरकजी सरकार का बजट मजलिस में होशाला नहीं मी अक्टूबर माह के फावदो हो करे दें एआई की का बजट वहां को तक पास करे नवंबर तेरे एमी में पास करे बजट का फाव का काउंसिल तक देवे हिले ही के मिंगड़ में जगी मत एम एक फाहूं काउंसिल तक बदी में बजट है में फुर्सत कम में हर की जनवरी में हो गए फंडा अकॉर्डिंग काउंसिल तक उनजे बजट तैयार कर ली ते बजट और मन्ना मी हिस्सा करनी आदि वीए मॉड्यूल का मी इंप्लीमेंट करो मसे किस्म करें दे एक उन कंकम एस मी स्पेंड करवनी काउंसिल तक वरा पड़े इख्तियार सके बलिबे मी बलाम कजी कारण को तेरे दे मी और में विस्तार में जहनी स्पेंड करायो अकाउंटेबल वाण को तक अंत तक को जे गेंदे एम और में उसूल को स्मिवानी अगत को कंकम अकाउंटेबल आदि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के तेरेगा मी हर तक को जे गेंदे वने को रावा देन मी बजट तैयार करबो गान बेनो कर मुझे नहीं तावले तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम मी अलम सेंट्रल गवर्नमेंट के हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स आए को ता मी काउंसिल तक बजट तैयार कराने दे एक मच्च बेस को के और बजट थम फिजिक्स में कराने हम मी एआई को ता मी खंकरे के मी दानी देन होरिया का मकबस मी हुंडा होरिया कमिटमेंट तक करंट बिल मोजफुं मी आदि फेना अद हरकत तक हम बजट करम वान देन मी अमे वार बड़ा ने देख भागत बजट तैयार करा रही तो हियाल होदा मी हियाल तक बजट का हिमनु अलमन मसक्कत तक रेफ वे है तो काउंसिल तक तेरेगा मी काउंसिल तक मजका मी सिटीजन पार्टिसिपेटरी बजटिंग के मसक्कत तक बस कोरा कार मुस्तकबल के दम पायलट मसक्कत तक वारा का फशाना बाय काउंसिल तक है की गदे अदि एक इतरा एक मी कामे बड़ा अलमन इतरा फुलास कोराना मुली राज्य ए मसक देन मी काउंसिल तक में तैयार करनी हम मजदूर आस्था बजट माने की तीन हर दो के बजट के कम काउंसिल को तैयार करनी देन मी कम में फंड को सोना बजट बजे है हम मी एंगे इले ही को मी लिबे फैसाई हर पूरा हर तक काउंसिल तक लिबे इतु राम ने ट्रस्ट फंड तक को हर तक बजट करवेंचे देन अंगनु के तरह के बसे को कमिटी तक खांडाना बजे है मध्य के बजट का 5% ए काउंसिल तक के बजट 5% वाला ने अंगनु के तरह की बसे को कमिटी तक हास को एक तरह के कमिटी के मेंबर होंगे लवसा दे कमिटी के हरकत तक बस मी बजट करे वाणी दे 5% की मध्य गवर्नमेंट के मेंबर के लगे क्या दे नवे मी एक काउंसिल अंगनु के तरह की बसे को कमिटी मधुर को हिंगा हरकत तक गिना वाज बेकम बाणम अब ए यदि काउंसिल हिंगा हरकत तक मी कॉमन वेजिया स्वर बड़ता फसे गाना कमान कबूल करने आदि ए थ्रेशोल्ड रीच को वेने देन मी तो के फुरतो प्रेजेंटेशन ना वार गुण होरी वाह के वार मुझे इदा अस्ति मी तो मी वार पोडु मुहिम कम करने थे मी तो मी मौदो वाह दक्का दस काउंसिल तक आओ वॉल्सफ लेक मागोले गतो मी ओंडा इजरायत हेगत का अलमंगे सिस्टम की काउंसिल तक हम लक्करांट देवे पारबरिक एको दीफा बेव एनमस कोविड नवारा गोलिगे दौलत दिमाग कैश डिफिकल्टीज तक आदि बजट मैनेज कर मुकाबला फॉर एक ऑपरेशनल कंट्रोल तक तेरेंग मोजफुंग हरद कंट्रोल करे में द मोजफुंग हरद की काउंसिल के बजट को बस आदि दौलत के बजट को पर मुहिम कंपोनेंट वाला बोर्ड एरिया एमवी हरद के कंट्रोल नुनी सरप्राइज ऐसे कम वाणम ए दिमाग हम सरप्राइज ऐसे कम वाणम ए वारा उनको वाण ए मी ओवरकम कर एमवी मी अलमन कंट्रोल करंट एरिया एमवी फरतवा मी अलमन मी
covid nawara guligen ama ari tolta ko terega council takum mozzafun negumuga adi kurim sama mi oik agana kai moz finance ministry ye hudda hodanje ema hudda hoda gota adi vesmeti adi ame control ekko tunu kura den alme mihar mi amal kurum dani kuriga covid nawara ge emme kantata gosegen dieru adi sodi gottega mi kankan gosko huriru amdani taka emme poda buruveriru puri mingana kannu mihar alme mi kan badani ki mihar kamswaraka amme badan ama council taknge de mozzafun adi a councilor ayyan kuruma kiga council taka ituru mi barber kan tirumo kotso kan deveto dalme mikamuga me badani mihar via module ka harata record kureto harata record ko for harata mi a mozzafun daga fuddeto mikan kam balaha mi harata mi kodde kama ban walmunge kan dukarum midani adi akiga mi alme bada hegatuka commitment taka mi fasa dakkani dakka munde to misalaka mi current bill fem bill mi fada bill ta dekkuma gawaidun amal kuramunde to mi alme balamun dakanka nehabi mi barabara financial management ragala onna tantara miharu kamswaraka mi fahiwan hegatuka mozzafun kanka dekamako men denne kamako wes eha mi bodaddu kuregen nun adi midani kennames almenge ummidaki ama ekko barbarikkan ama council taka dinu addu kollon ennames mi crisis sun mi cash flow halatu tati halatu alagana me memberku do kurumundi mo vistu finance ingat den al badana anghanu teragi masek kora committee nike masaketta ami budget taka mi gotun 1% kurin denne hem nonani hama mi budget ka kandeli ko mi council budget ke 1% me de mijeni anghanu teragi masek kora committee harakat taka adi e committee ge member unge musare ana wasta den mi musare ana wasta ka wara fahum badal take genawon den eke january 2022 feshige committee ge rais nab rais adi committee member unna mi iri emme furatama kandeli ana wasta ka vore deguna podukom mi rais jumhuri awada ekkoda ya kandeli me wani me gota mi har mi alme vedadus ko fawani gota badda kofika den mi city council ge mi city council toga anghanu tarage wasta kara committee mi kuda tangkole mi batiko mi har bati tangkole podati tantara swati den al badaram budget tayar kurma kole gotu balance pa ijrat mer budget tayar kuraru eba hore ekiwatter budget mi arani budget darani budget deficit budget hadumoge ikhtiyarus owe kausitaka e kausitaka amdani ituruwe Mereka mawana engaharu amdani ituru arani budget ekkawana haregga ama darani budget hinga first living hagatuka fasa harat kurevani hevima darani budget non deficit budget hinga first owe kausitaka de eka me onnani me kausitaka amdani horikama wana noni fasa horikama wana darani budget hingu noni deficit budget hingu nete masale ennamese jumla amdani council bank account ke balance over ushala budget ituru vegantuwa ehmema paisa horija e paisa manage kore ka wanama darani budget harakan otuma kunne masale ekan ebak kore den darani finance korumage kankam sebo hori mihar mi ije mi zayan me finance ministry farato pa kuri ke darbaruga nimumaka macca base ko farme mihar wada hagatu malituka waida islat hekenna mi raitu madile soshala e lamar ko garana elen kurmukatu mi garunuga hekenna amendment terega darani nagumoge ikhtiyar council taka evali bikente ema darani negena gottaka ijra attam mi baya kore fawani den komogete vis dawlatun daranja nagaru finance minister zimma wanje envima ega balance beluntake hunnan adi akiga ehen garunen ebe hatta darani kan manage adi album balance e idalatu harada zimma magaran ega hori ijra attam ebe je furiyam kora council takavves wakun ha ijra attake mi garunugus baya kore fawe den mi budget ko honnen je malumat den mi tankole kurige mi telefonda amangun training program tereka salon wara poda highlight ko for area take mi aigatu boda highlight koram benawani harakaat taka budget koram waane harakaat engi kenne budget koram waane adi alma adi benum agatu mi budget to hasil korane natija ta adi mi natija sa mi member denekan mingan tabes himanuma ඒක tereng hagatu ka fulunge mi accountability adi rayitun mi malumat hissa korwegen dawan ඒක sabahatu budget tu hasil kor natija ragaloge misanda den albana council tawge harataka den mi alma midani
me hile ehi central government enos council ta kawa adi me libe ek ekatu ek faisa de hori hachis me haradu korne ke dimadi mala rekan haradu me behani musariya adi current ali ekim hoda ta ketta me ek me baataka adi epata haradu me behani me saman hero harumuda hotan shafarni chara ki mashrutaka de me hori hachis sagatuka me jehe me budget ki dimadi mala me back korwen dem budget libe resource ta me gota back korwen wani dem wara boda mozafunga haradu hama e dem ara bodu area ka wana council taka e service best idmataka wati ha mozafunna bodu haradu mitani de alon komisar ka council taka amdani vispadana amdani kanale got spadana ta korko dani mihar council taka amdani libe goitta mihar me fendadi egotto emma bodu component ka wani almande hile block karat then block karat kanale wala dannawa dena then council taka amilla amdani adi eki farat takunde ehi ya donations then waki kabe hasil kuran noni waki project hinkande conditional grant evalibe adi council hinga e farako libe dividend this council evade adi amdani nonas ama me ehi libe ituru receipts noni wanda fasa kotuka loan naka fasa abaka council ke budget hinga libida then block grant alme bihar me council midani kuriga alme budget midani line item taka bahagem balagem kon me line item ko kiha warta deni bikota nimag ennas mihar alme midani rule based manike waki kotaka he kandadi famoti me budget bahane go council taka dena fasa central government budget un dena fasa ge adadu me onna neve sama dena member was kandadi ei adalatuge office taka libe amdani ke pahen insatta ad bima rarasha fala farfal tantani we kuli gotuga libe amne saali sinsa me huriyacha pool kofa alme bahani fiscal formula ke terrain council taka then me behe goi me badani rashugadirule abadi bimuka sarhad verikan atul verikan kura rasha hori durmi maliya hori durmi adi LGA ge me wazan kura council taka performance score me badani me first area badawa eki parameter taka formula ke terrain me bahani de men hedi magato council taka kuriga libe me barabore me de waki de shari ala badar nawara ala bar maden no ennames me sida itruwa member eba wara boda dabbe adi eba hori ennas mihar ala me deni kabagote vi sama garano me dannawa rule based mechanism ge tere de alda kabul korewedi rule based mechanism ge tere libe ehi eki den aba horiha emmana bes hori sifat hai ga macha isa afrika mak batch adi ge tora council tak ga libe wara boda ikhtiyar amilla fasas hoda then me bahago komhem abi ma bodaka gotrono kurana me presentation ga me ama budget ka komme harga budget ka salma hama kurana wada mat behe eki ko itta adi parameters amen kandala gota adi formula anna bispadana tiya then council taka amilla amdani libuge magu ebe then me alme warabod samakame dekkame council taka amdani badal kono iyega algon komisar kamiya me ali alwadin iyek me penal koron swale ge tere me council taka bimuge kuliga gotuga libe fasa ama mihar me council taka sida bada gane adi enforcement bayak mudakka fiyamu hodan kura masakke korumu ikhtiyara bar council taka bada kura ama warabada benu ekan mihar me ama finance wade mihar circular vesner korumattaka adi everest bodu me fee yaki vehicle adi vessel fee me benwani central database ko oriha ulantaka malumat hissa kurunage hada council paisa dekwenago me intizam hamajasa midani adi mira maturikko bes mira badagana sida council jama kurunage bes hedeta masek korum midani then eniyan ke gotu libe amdani kimsa kamila farata ko de ehi de conditional grant gotuga midiveni marukadi sarkar mak mashruhi arkata hingu madde fasten tem loan laga libe fas de me horiha etche me budget me kurani den budget tam fees kuram ebor baavaru me ama ekeki usul te dalmange kurin refer kori usulaki maganu gotek council taka budget me tam fees komuga amal kuram bi usul then emme bodu kamakkamani hama muwazzafunda hama horiya muwazzafunda musar devenaka yagin koramwana hagataka musar no deve halka kosiya mewara me tati harta waranda go halaka wani central government office ei hama me baki almandaka lomara daga noni igno kode kama kadwana council ti muwazzafunda mes ama council akon muwazzafunda musar deve kan yagin kurmaki finance ministry ama ege me
active role in this almang balance zimma kamak kamanus kabul kor we ma hagato almange belun tab hundani then me almang aslu me onnani me mozafun negene mozafun nagam almange usulega monani me gotu me sarkarun de hile hege terena hawajiswa ennamas almang badana ustabadaga me usul badala kurairu jumla budget uge tere adi ehen amdani ya hen sosta kari amdani tes hawajisse gota mikam badala kurevetto almang hagatu ekam mebbare fula kurang almang ummidaki de waguti mozafun ves hagatu council nagidanna council ge budget uge tere hawajisse ka kashwar kuranje then jumla ko dandamana ma budget abe ko hama horiya harade bes budget ko tere council ga budget ko tere hamji sena kan yagin kuramana horiya beltaka sasadekke kan yagin kuramana de kota harakatta pattan kuramana then alma warabboda dekama horiya mi malumat bes amukuri waraka gatuka accountability mi turwani mi ma council ga harataka malumat sabje amukura adi wakin hasako via module ka ekan record cooking genduma kiyan warabboda dekama ega benuma kawani almenge mi consolidate financial statement da mi council ga harawta mi vettani reconciled ko fohna malumat almanalli pone mete horiya council kun evaraka ekotaka mase kurima mika hameka erika andan ema reconcile ko horiya malumat mi via module ga record ko belhatma ki warabboda edekam de alon itara highlight ko benumani mi fursatu ga harda zima mo gaanu ko tere lazim ko rakhalka then council ka dara ninageni mi gaanu daro then mi jumla darani council ga amdani ge timbakle paper itiru nwana gota ati finance minister kanala mengane ge tere adi auditor general council ta audit kurma lazim ko fa mi gaanu ga ay taraggi ga harakat ga report kam council ko ekada wadanche adi finance mi jumla report kuriya council ta ko ekada report ko jumla report sekula wala mi gaanu ga lazim ko fa ema algonde nimadana mi lamrko si gaanu roha kota dartu maret gaanu islam ko masakke mi ar kuriya bade majlium pass kurewonima mi marit gaanuna adi lamrko si gaanuna sonnani hawarabboda mi ava edan wefa adi mali bazar barbar kam mi har council ta kam dinma kiga aw zimma egatere be dalma egatere hama accountability egatere hama transparency aw hawarabboda edekam then piskapalsi landata hasya kurmasha public finance management hardana kurma council ta ko dawr hawarabbodu omak malikan kan hardana kurma public finance ka asasta karya ekkur war muhimmu egatere credible budget ekudawala budget ka hamakan iturko budget ko monitoring hardana kurma council ta ga amasta ka taraggi ka tannarta ka was aslu kurma komme muhimmu ka warabbodu shukri